Əûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Allahu Teala'nın rahmeti bilen bizim bilen şiratdagı Ramazan ayı da gelip jete. Allahu Teala şu Ramazan ayın özünün kılları için bir rahmet ayı etip berdi. Diriz көп kişi Ramazan ayının Ramazan dip kine bile. Bu ayda Müslümanlar urazat tutarlardı. Urazat tutu indi bik savaplı, jabıgasın, organizm çistartadılar. Ama Ramazan ayı özü nindi ay iken soňu. Ramazanның biz urazaсын bilebis. Ama ayı özü bizge nerse alıp kile. Şuşu ayda cihanda birer nindi özgerişler sizilemiken, bar miken? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta Ramazan ayı hürmetine yıl başından alıp Ramazan ayı bitkençi cennetini bizilerdi. Yani cennet mahsus revişte Ramazan ayı için bizele. Mene şuşu cennet bizelgenden soň Allahu Teala'nın garışı tähiti astından jengilçe rahat bir jil ise başlay. Şuşu jil cennetteki ağaçlarının yapraklarını silkite. Andağı ferdelerini, andağı işikning tupsalaарын silkitip, şunday bir mıň barlıkka kele cennette. Şuşu tavuşunu işitkenden soň cennetteki hur kızları özlerinin ilerinin balkonlarına çıkıp Allah Teala'ga aytalar: "Ey Rabbimiz, şuşu kişte, şuşu kinde, şuşu ayda bizge nasip et yer" diler. Yani bizge ir saylap bir şuşu aylarda diler. Bu nerse degen söz. Ramazan ayının hürmetin anlagan kişige şuşu kişte cennette hur kızın saylap koyarlar degen söz. Hamdaki Allahu Teala şuşu kişte şuşu Ramazan ayında anın birinci gününde müracaat ite cennetinin hocasına Rizvan'a. Urazat tutkan kişiler için bu ayını cennet ışıklarını açıp koydu. Hem müracaat ite Allah Teala cehennem hocası Melik'e. Mene şu Ramazan ayında urazat tutkan kişiler için cehennem ışıklarını yapıp koydu. Ondan sonra Allah Teala müracaat ite Cebrail aleyhisselam'a. Bar tiş jirge di. Bütün şeytanlarını da bıgavlap dingiz tibine ırgıttı. Benim urazat tutkan kıllarıma alar kamaçav ite көрmesinlerdi. Muhterem kardeşler, mene şu hadisten görüngençe, galemde hem cihanda bara özgerişler. Şu Ramazan ayı hürmetine. Kızganışa karşı biz alarını görmeyiz. Mesela Ramazan ayı tamamlangandan soň gayet gününde Allahu Teala yer yüzüne feriştelerin ciberi. Her bir yol başına her bir çatka pışmakka ferişteler basalar da kişilerini çakıra başlaylar Allah'ın rahmetine. Mene nindi manzara göz aldına getirek güzeli. Biz bunu görmeyiz kızganışa karşı. Hamdaki şu Ramazan ayının gayet de kişinden de zorrak bir kişi var. Ol da bulsa Kadir kişi. Mene şu Kadir kişinde Cebrail aleyhisselam yer yüzüne tışıp Kağabatullah üstüne özünün yeşil elemin flagın elip koya. Hamdaki şu vakitte Allah-u Teala kişinin bütün günahlarını gafu iterge ezir. Muhterem kardeşler, Allah-u Teala Ramazan ayının her kişinde müracaat ite şu cihanğa, şuşunda yaşayan tirikliklerge, kişilerge hem eyte bar miken şu Ramazan ayının kişinde menden gafu sorawçı, min keçirir idimdi. Bar miken tövbe etüçedi, min tövbe iter idim ol kişinedi. Bar miken menden birer nerse sorawçıdy, min anga berir idimdi. Allah-u Teala ezir. Sıragız gınadı. Ni sırasagız şunu berirmindi. Eğer de sırasagız, nerse sırasagız da şu Ramazan ayında min sizge nasip itemdi Allahu Subhanahu ve Teala. Şu revişli itip Allah Teala Ramazan ayın tulayın bizning için
бизи, матурлый. Һәм безнең өчен ул аны әзерләп куйган. Чөнки шушы Рамазан айы ул Аллаһы Тәгаләнең айы. Чөнки бу айда ураза тота кеше шулай ук бары тик Аллаһ Тәгалә өчен генә. Уразаның аның башка сәбәбе юк. Ураза тотар өчен Аллаһы Тәгалә белән бәйле булырга кирәк. Чөнки уразаның төп сәбәбе һәм дә төп мәгънәсе ул ният. Әгәр ниятең булмаса, мәсәлән, син иртә белән идән чыгып киттең, кич белән кайтып кирдең, һәм синең башыңа шундый уй килә. Туктале, мин бит иртә белән ашамадым, эчмәдем, көне буе вакыт булмады, ә хәзер кайттым, менә уже кояш байыган. Син әйтәсең, бу көнем ураза булып китсен әле дисең. Юк. Бу көнең ураза булып китми. Чөнки син иртә белән торган вакытта ук шушы көнгә ният белән керергә тиеш идең. Ә ният ул Аллаһы Тәгаләгә ышану дигән сүз. Аңа мөрәҗәгать дигән сүз. Һәм аның ризалыгы өчен бүген ашамыйм, эчмим дигән сүз. Онытып түгел, вакыт булмыйча түгел. Шуның өчен дә ураза ул, мөхтәрәм кардәшләр, һәм Рамазан Аллаһы Тәгаләнең айы һәм аның белән бәйле булган ай. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә дә үзенең кулларына, менә шушы Рамазанның һәм уразаның әҗер савабын ди, кеше күрер бары тик минем белән генә күрешкәч ди. Аны санап бетереп булмый, аны әйтеп булмый. Аңа менә шушындый бер бәя биреп булмый. Бары тик Аллаһы Тәгалә белән күрешкәннән соң гына ул кешегә аның әҗере билгеле була икән. Инде безнең Рамазан айы 3 өлешкә бүленә. Аның беренче өлеше Аллаһы Тәгаләнең рәхмәт 10 көне. Икенче өлеше Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәт, гынахларны кичерү 10 көне. Өченчесе тәмуктан кытылу 10 көне. 30 көн. Менә бу 30 көн ул бик күп кебек тыела, әгәр дә теге хәзер карасаң 30 көн буе ашамыйча, эчмичә торырга кирәк дип. Әмма уразага кирип, аны тота башлау белән ул бик тиз үтеп тә китә. Рамазан айы ул махсус, Аллаһы Тәгалә аны безнең өчен әзерләп куйган ул бер ай. Бу айда кеше үзенең бөтен тормышын үзгәртергә мөмкин. Тәкъдире яңадан язылырга мөмкин. Кылган гынахлары кичерелергә мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуңа күрә әйтә дә, Рамазан кирип гынахлары кичерелмәгән кеше ул хәсрәттә ди. Ул бик күп әйбер югалта, үзе дә аңламый ул аны ди. Аллаһы Тәгалә әйткәнебезчә Рамазан айында бөтен дугаларыбызны кабул кыла, ләкин бары 4 кеше аларның Аллаһ Тәгалә дугаларын кабул итми. Беренчесе бер туктамый эчүче, хәмер эчүче. Икенчесе ата-анасының сүзеннән чыгучы. Өченчесе туганнары белән араны эзүче. Һәм дүртенчесе кешеләргә ачу саклап, алар белән сөйләшмичә, аралашмичә йөрүче кеше. Шулай булгач, Рамазан айы ул әле тагын рухи яктан безнең менә шушы явызлыктан, начарлыктан, дошманлыктан арына торганда бер ай икән. Аллаһ Тәгалә безгә шушы Рамазан айларын камил иман белән, нык сәламәтлек белән каршы алып, Аллаһы Тәгаләнең вәгъдә иткән һәм безгә сурәтләгән бөтен шушы матурлыкларын, нигъмәтләрен күрергә, алырга насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.